For after 7 more days, I will cause it to rain on the earth 40 days and 40 nights, and I will destroy from the face of all the earth all living things that I have made. And Noah did according to all that the Lord commanded him. Noah was 600 years old when the flood waters were on the earth. Verse 7, so Noah with his sons, his wife, and his sons' wives went into the ark because of the waters of the flood. Niya po Diyos, ti madaydayaw, itinaibasa nga sa una kakabsa. Kaya't ko ti makisarita kada kayo iti kasto. Noah, a successful father. Han nga Father's Day ita kakabsa. Into no June ngamin. God is good lata. Amen. Noah dati Father's Day ke June, di ba? Mother's Day ke May. Yan. So, dati imbasa kada kayo, this is a story of a great father, Noah. Noah's greatest accomplishment, his family's faith. Muyo ni Noah kakabsat, raising up his family in a difficult time. In raise na ti pamilya na iti nakarigrigat a panahon. Namin ado nga imbaga na iti chapter 6 nga the world was corrupt. Indeed, it was corrupt, for all flesh had corrupted their way on the earth. It's a verse 12. 11 and 12. Bagana, the earth was corrupt before God, and the earth was filled with violence. Every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Kung nanapay kakabsat, dito, iti verse 5. Kat iti verse 6, iti chapter 6, iti Genesis, nagbabawi ni Apo Diyos, ti panangaramid na iti tao. He was so sorry that he had made man. Dito yung nagbabawi ni Apo Diyos, ngay naramid na ti tao. But, kung na dito ikakabsat, iti verse 8, iti Genesis chapter 6, Noah found grace in the eyes of the Lord. Nabirukan na ti parabor iti imatang ni Apo Diyos. Iti verse 5, verse 11, and verse 12, an age of wickedness, evil thinking. Grabe. An age of corruption, an age of violence. Agpatay dati tao, kakabsat, parang walang awan anyaman na. Pagpalto-paltog dalat. Dadar giti mo buya tayo kakabsat iti social media na naka CCTV. Harangan da de tao. Paturungan da ti paltog. Parwaran da, alaan da lang di kotsena. Di da mo nga da tao nga nakakotse, da magayam paltog na kakabsat, idi alaan da di lugan nan, pinaltugan na edang aduan. Kasi latat biyagan, kaalis nun. Dapat giti sumrag da, karagiti bangko, kakabsat. Alaan da giti nagyan, karagiti deposits. Amin, alaan da. Agarami da ti tunnel, di unag ti daga. Surutan da, hingga na di batog, ijay bolt, iti bangko. Makikita tayo lagi di kakabsat, ipor-portray da. So, makita tayo tata. During the days of Noah, pati tao idi kakabsat,
wicked and evil thinking. But how did Noah succeed as a father in such a time like this? Kasano? Nakadakdakas taglawlaw. Nakadakdakas nga panawon. Amin, amin. Awan mapagtalkan. Nakalukat lata ridaw talugan mo. Ada na batim, agsubli ka awanan. Napang kami di Jollibee Baklaran, kakabsa, di second floor di yan. Napanak nag-CR. Nabatik DJ payong. Payong lang Agsubliak, awan pa'y 10 minutes. Awan pa'y 5 minutes. Awan di payongan. Payong lang di. Napanak nag-CR. Idi, i-flash ko di flash di baul. Ada nang isit di baul. Kinita, kakabsat. Wallet nga awan pulos nagyan. Sinido da di belang da di unag ti baul. So, grabe. Haan nga mapagtalkanan ti tao kakabsat. Apagtalikod mo, sinultop da di itlog ti manok mo. Hello? Apagtalikod mo, dati halang itlog, pati dyan nagitlog, pakialala da pa'y. Grabe. Experience tayo ng ito, kakabsat. So how did Noah succeed as a father in such a time? Di kasdyan nga panawang. Kasano nga nagbalig? Darag iti talo abanag kakabsat na inaramid ni Noah nga mabalin tayo nga pagadalan itata. Number 1. The verse 8 and 9 in Genesis chapter 6. Paki-flash man, brother. Genesis chapter 6 verse 8 and 9. Noah walked with God. Kunana dito. But Noah found grace in the eyes of the Lord. And this is the genealogy of Noah. Noah was a just man, perfect in his generations. Noah walked with God. He walked with God. So, Noah began to seek the Lord. He responded to God's grace. Amen. And he came to faith. Malagip ko, in Hebrews chapter 11, verse 7. Hebrews chapter 11, verse 7. By faith, Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is according to faith. So babaan ti pamati kakabsa, hindi nga binalaagan ni Apo Diyos, kadagiti banbanag nga maaramid to, note, how many years nga inaramid ni Noah dayjay daong. Sino ti makaammo kada kaya? Manungay years. He built the ark for 120 years. 120 years. Kasi tilubong idi, madipay pulos nagtudo. Nadamag ti daga idi, kakabsat. Awampay pulos ti tudo. Iso nga, idi nagaramid ti daong ni Noah, ti nagaramidan na tuktuk ti bantay. Katawaan da ni Noah. Apay gar aramid ka ti barko,
Ti pa'y nagaramidam, tuk-tuk ti bantay, apay makadanon ti danom dita. Imbaga ni Noah, nga ni Apo Diyos dadaulan na ti lubong. May kay di tumulong, tatandanan kayo. Siguro ado timulong nga karuba na, ngam dagi timulong kakabsat, haanda nga namati, iji bagbaga, ni Noah. Gopher wood, dagi inaramid na nga daong. I don't know the kind of that tree, the gopher wood, gopher tree. Tsaka mo na nga kayo di jay. Tsaka bisat. Kaya talo nga kadsaaran. Talo nga 3 stories. So 300 cubits. Kasanok at itog na diya. Tsaka bisat. So, nalawa. He walked with God. Kaskunana dito, Hebrew 11 verse 7, Noah was a just man. And he was declared righteous by faith in the sight of God. So, di panahon ni Noah, isuna ti kalilintugan iti imatang ni Apo Diyos. Kalilintugan kada iti aming nga managbasol. Kasi ni Noah, managbasol mo't a tao. Yes. But he walked with God. Nakipagna ken ni Apo Diyos. So his relationship with God was wholehearted. Wholehearted. Kaya nangasawan, kakabsat no wholehearted, perfect. Naimpapuswan ti pan nakipagnana kini Apo. Han nga sumursurot kini Apo Diyos nga for granted lang. No. Simurot ni Noah kini Apo Diyos naimpapusuan kakabsat. Kasta tayo kumamad. Makipagnatayo kumakini Apo nga naimpapusuan just like Noah kakabsat. Amen. Kasla kini Noah. So consistent in devotional and daily living. Inaldaw-aldaw makipagpag na isuna kini Apo. No na ibaga ni Apo Diyos aramiden na. Han nga agkom-complain. Apo, punin mo dati pa aramid mo kanya ako, nakadadakil nga barko. Kasano pa nagaramid ko? Intin ni Apo Diyos ang instruction, kakabsat. No kasano ka atidog, kasano ka akaba, kasano ka nga to. No, ino pangikabilan na iti ridaw na, di bakrang ko na. Kabil mo ti ridaw iti bakrang. Nagatidog. Nagakaba, nagnato. Namada nakitak, di nagluganam mga Princess of the Orient, kakabsat, 7 story nga barko. Tsaka mo, brother, adusiman tayo dito. Nagitay luxury nga barko, manong story, brother? 12 story? O, 12 story ka no, kakabsa. Pakadadakil ng dati daong. Da nakita nga nagdaong dita, kakabsat nga barko, dita Kurimaw. Kakabsat, nagkaput sa bali nga pagilyan de, cruise ship. Ako nga to. Bilbilang nga kakabsat. Sa nga pulo di mabilbilang ko, nga madayo ak. Sa nga pulo nga tawa nga agpa to. So 10 story diya. Ngam diya ka atidog na, diya marukod na, gatidog kakabsat nagkakaba pa. Kat ni Noah, iso nang ibagaan ni Apo Diyos. Imagine 120 years ngayon naramid na, diya nga daong. Grabe. So Noah, number 2 ngayon naramid ni Noah, hala nga nagipagna kini Apo, hala nga namati, hala nga nagtulnog, kadagiti bilbili ni Apo Diyos. Kakabsat, Noah witnessed to others. By being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is according to faith. Maridayaw ti Apo. With godly fear, nga Diyosan a panagbuteng. So, i-compare tayo man, kakabsat, no, anya ti description ni Apo Diyos may papan kini Noah, kun may papan kadagiti kaaruba na. Ni Apo Diyos niya nang describe. Amen. Di karuba na, they are
corrupt. Hala nga kasta, they are violent, wicked, and they have evil imaginations. Dayat ikaruba ni Noah. But Noah, he is just, perfect, and he walked with God. So isumot lang nga nakabiro iti parabor ni Apo Dios. Ingato yung man ti ima na digiti babaro. Digiti single. Pakingato ti ima. Babaro, ingato yu ti ima yo. 1, 2, 3. Awan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walo. Muyo ko na ni Solomon. Ti lalaki a makabirok iti asawa a babae nakabirok ti parabor ni Apo Diyos. So nga digiti nakaasawa, nakabirok kayo ti parabor ni Apo Diyos. Gamanadan niyo. Di birbirukan niyo. Baka hanga isop pagayatan ni Apo Diyos. Tanuhan nga pagayatan ni Apo, ay Apo, tatatana sa papay, God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. Noah found grace, found favor in the sight of God. It is 2 Peter chapter 2 verse 5. Ada yung surat ni Peter about Noah. 2 Peter chapter 2 verse 5. Anak ko na dito yung kakabsat. Iti verse 4, for if God did not spare the angels who sinned, but cast them down to hell, and deliver them into chains of darkness to be revealed or to be served or reserved for judgment, and did not spare the ancient world, but saved Noah, one of 8 people, a preacher of righteousness, bringing in the flood and the world of the ungodly. So, ni Peter imbagana that Noah was a preacher of righteousness. Ni Noah kakabsat, mga kasaba iti kinalintag ni Apo Dios. But you know, his only convert was his own family members. For 120 years, he preached righteousness. He preached the righteousness of God. But he has only converts, his own family members. His 3 sons, nagan nagiti talong anak na, Ham, Shem, and Japet. Mayat sa nga nagan ti apo ko di siya. Japet. Makamu kayo. Nadanto apo ko yung kakabsa. Talo ti anak na ni Noah. Ket ni Noah, dagiti talong anak na, nag-aasawa damat. Ket dagiti asawa da, dagiti talo, na-convert damat. Namati da. Timbaga ni katugangan da nga Noah. Apay nga ta? Apay nga ta? So, Noah told others about the righteousness of God. He pointed them to God, but they don't believe him. He had no converts outside of his own family members. How discouraging this must have been for Noah. Imagine, awang mamatpati king kuwana. Kaaruba na. Awan. Friend na. Awan.
Pati siguro dagiti kakabsat na, awan, di da pinati. Dagiti kakaanakan na, kada apo ko na, di dapat patyan ni Noah. Kakabsat. Nevertheless, Noah stayed true to God, and God blessed his family. He stayed true to God. Nagbalinlat na nga matalek kini Apo Dios. Ure awan mamatpati ije bagbagana, nagbalinlat na nga matalek kini Apo Dios. Amen. And his family saw his faithful walk with God, and they followed him. They followed him. Apay, nakita da, ti kinamatalog na agserbi kini Apo. Ure mo di mamatpati, dagiti karuba na, dagiti gagayim na, ken dagiti aming atataw, ti aglawlaw na, he remained faithful to his God. Muyo kakabsat. Sino ti first family nga naisurat ti Bible? Adam and Eve. Kitain nyo dito no nasiputan niyo kakabsat. Iti careful nga panagadal tayo ti sao ni Apo. The first family nga input up ni Apo Diyos dito yung lubong. Sinarungkaran ti kabusor. God hates, the enemy hates the family. Ti kabusor, kagurgura na, ti pamilya. Isu nga ti aramidr na, he attack the first family. Inatake ni Satanas. Ti umuna nga pamilya nga naiput up dito lubong. Kakabsat. Kat iti panangatake na kakabsat, pinatay ni Cain, ni kabsat na. Ni Abel isukuma iti pangrugyan iti tao nga umawag iti nagan ni Apo Diyos. Ti kapututan ni Abel isukuma ti umuna nga kapututan nga umawawag iti nagan ti Dios as ibibiyag. Kitaan tayo ti Biblia tayo kakabsat. Ukraden tayo ti Biblia tayo. Genesis chapter 4. Iti chapter 3 dito nga nagbasol ni Adan kini Eva. But iti chapter 4. Kakabsat. Kaputan natayan ni Abel dito, chapter 3. Now, Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bore Cain, and said, chapter 4 gayam, tipan nakatay ni Abel, I have acquired a man from God. Then she bore again, this time his brother Abel. Now Abel was a keeper of the sheep, but Cain was tiller of the ground. And in the process of time, it came to pass that Cain brought an offering to the Lord, the fruit of the ground. Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat. And the Lord respect Abel and his offering. But he did not respect Cain and his offering. And Cain was very angry, and his countenance fell. So the Lord said to Cain, why are you angry? And why has your countenance fallen? If you do well, you will not be accepted. Will you not be accepted? And if you do not do well, sin lies at the door, and its desire is for you,
but you should rule over it. Now Cain talked with Abel, his brother. And it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel, his brother, and killed him. Then the Lord said to Cain, "Where is your brother Abel?" Cain said, "I do not know. Am I my brother's keeper?" Siya kaditi agaywan, ti kapsat ko. He said, the Lord said to Cain, he said, "What have you done? The voice of your brother's blood cries out to me from the ground. So now you are cursed from the earth, which has opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. When you till the ground, it shall no longer yield its strength to you. You are a fugitive and a vagabond. You shall be on the earth." So, dinusa ni Apo Diyos ni Cain. Nagmula kanto ti daga, madina kanto ikan iti mula ti daga. Kasi pinatay mo, ti kabsat mo. Ni Satanas, kayat nga dadaulan ti pamilya. By all means, kayat ni Satanas nga dadaulan dagiti pamilya tayo kakabsat. Fathers, inkabil na tayo ni Apo Diyos as leader in the home. Stay true to God. Agbalintay ka di nga matalag kini Apo Diyos. Stand firm in the faith. Fathers, where are you? Say amen. Madain nang. No fathers, kunana, it includes the mother. Kasi may isa kayo nga lasag. Amen. Stay true to God. All of us. Agbalintay ka di nga matalag kini Apo Dios. Tatta kakabsa. Iti verse 25. And Adam knew his wife again. Genesis chapter 4 verse 25. And she bore a son and named him Seth. For God has appointed another seed for me instead of Abel, whom Cain killed. Verse 26. As for Seth, to him also a son was born, and he named him Enos. Then men began to call on the name of the Lord. Di kapututan ni Seth. Kasukat ni Abel. Here comes Seth. Ket dati kapututan ni Seth. Daytoy nga kapututan tinangrugyan nga daumawagan itinagan ni Apo Dios. A godly family will begin to call upon the name of the Lord. Awan nagamin. Tinadyusan a pamilya, dagitoy nga pamilya, timang rugi nga umawag, itinagan ni Apo Diyos. Ket tapno agbalin nga nadyusan ti pamilya, there must be a leader in the home. And that leader are the fathers. Amen. Oh, glory. Hallelujah. So Noah witnessed to others. He became a preacher of righteousness. Number 3. Noah won his family to God. Isungarati chapter 7, verse 1 and verse 7. Then the Lord said to Noah, "Come into the ark, you and all your household, because I have seen that you are righteous before me in this generation." Verse 7, so Noah with his sons, his wife, and his sons' wives
went into the ark because of the waters of the flood. Oh, glory. Come, God said to Noah, and all thine house into the ark. So the most important thing we do in this life is to win our family for Christ. May mesa na gamin. Are you excited? The best nga maaramid tayo. Uray awan convert nga maaramid tayo. Ti karuba tayo. Basta ma-convert tayo. Ti bukod tayo nga pamilya. Kiniapo Diyos. The best nga maaramid tayo. Reje kakabsat. 120 years nga nag-preach ni Noah about righteousness. But he has no other converts except his own family. Ananusan tayo. Dagi tinatang kunchulo na nga kabalay tayo. Yada. Teklo. Buwan kakabsat. Dagiti kakabsat tayo. Hindi da mamatpati tata. Maybe into no bigat. Ngam na madidala ta mamati. Itibkul ni Apo Diyos na may timog ko matapno ti kasta ka mamati. Hello? God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way. Yes, He will make a way. Oh, glory. Noah's family members were his only converts. Noah is not a great preacher, but he is a great practicer. Hanga nalingag sa o. Ngam di ibagbaga na, araramidin na kakapsat. He is not a great financier. But he is a great father. Iso nga, what a day for Noah and his entire family entered the ark. Iti simrag dang kakapsat. Niya pa'y simrag dang. Kung nadagiti gagayim kada karuba da, simrag da jayang unagang. Pati nagiti animal, napandapay dya unagang. Ni anada ito yan. May kikide, sumrag kayaw. Kasi ko lamang mangag kakapsat, ada di dyan ruangan. Kasi ti ruangan, ada di side. Da di barko. Iti sumrag da kiti animal, kada tumatayab amin-aminan. Madingatan nas daw da kiti tao. Haman, nas daw da. Api da kiti narurungsot kat ni Viper. Sumrag da mo giant. Pare-parehas. Lalaki kim babae, taytayab. Naamo kada naatap. Animal, narungsot kada naamo. Ano da kiti narungsot nga animal kakabsat. Makamu kayo. Lion. Tiger. Oso. Anapay. So, buhaya. Ado pa'y buhaya tataadangan kakabsat. Nagwaras dan. Inispare nilat na niya Apo. Di kaya buhaya. Hello? So, iti nakastruck na nagiti animal. Kung na ni Apo Diyos, basahan nyo ito lahat ng kakabsat chapter 7. Ay, chapter 6. Agala ka ti adu nga taraon. Ti question ko, mano nga aldaw nga nagtudo? 40 nights and 40 days. Sumaruno sa ludsod, mano nga aldaw danowa nga naglayag ijerabaw ti danom. Mano nga aldaw nga nagyanda di uneg iti daong. Idi rumwarda ije daong kakabsat. Idi rumwarda ije daong. Kuna ti Biblia, nga naisadsad ije daong ije Mount Ararat. Ket ti Mount Ararat, kinitak ije mapa,
adda iti parte iti Russia covered with ice. So ti biblical account, kakabsat ti story ti Biblia, us-usto. Tarigiti imbaga na kakabsat nga lugar, adda ijay mapatilubong. Heaven and earth shall pass away, but the word of God stands forever. Manungal daw, kasangwa nga rimor da Noah, ije daong, 150 days. 150 days, nagyanda dya unag ti daong. Sana linukatan, da di tawa. Ding tuktok. Imbaon na, da di raven, uwak. Apo kakabsat, idinapang kami di Thailand, all around the city, nagadukot nga uwakang, wak! Wak! Nagngingisit nga uwak na kaad-ado. Kakabsat. Nagsaludsudak iti taxi driver, apay nga nagadu ti raven ditoy Thailand. Muyo ti kunana kakabsat. No apay nga immaduser ti raven ditoy, dati-dati ti ayanda ijay zoo ti Thailand. Ngem inaramid damutan nga palasyo ti ari, ita Grand Palace iso ti dati nga ayan iti zoo. Kit idi nga ineliminate da jay zoo, pinarwarda aming nga taytayab, including raven. Iso nga dito'y Thailand, nagwaras ti ado nga uwak. Grabe. Imbaon ni Noah, uwak, ingkakitaan. Ingkakitaan. No, nagtubo dagiti ruruutan. Tatada ti uwak napan. Basahan yun to kakabsat, chapter 8. Napan. Kaya nakakita ka dagiti, natay nga an animal kada amin-amin. Allah, nang nangan mo ilatan ni uwakan, kakabsat, kadagiti dead bodies. Nalipatan na di mission nga imbaga ni Noah kang kuana. Itata, nang ibaon iti kalapati. Si kamala mapanan, no damulmula ti aglawlawon, mangala ka ti pagilasinan. Di da pa rimor di ark, kakabsat. Imbaon na di kalapati. Nagsubli di kalapati, adda sinipit na kakabsat, nga bulong ti ruot. So, nagtubon nagiti ruot. Kuna ni Noah, apo mabalinan iti rumwar, when Noah, rumwar kayong sika, kandagiti anak mo, kandagiti asawa, dagiti anak mo, kinimisis mo, aming animal parwar mo, adda kanendan ti aglawlaw. Wow. Rumwarda. Kakabsa. Kit ditoy, impakita ni Apo Dios, iti maysa nga nakadakdakkel nga rainbow, iti tangatang. Kuna ni Apo Dios, Noah, from now on, I will not destroy the earth anymore by flood, but I will destroy the earth with fire. Dadaulak to ti lubong, gaputi apoy. So itultuloy ko ito ti mensahe kakabsat. Noah walked with God. This is not an easy time to be a father. Kada tayo nga parents nga daytata. Haan nga nalaka iti agi-raise iti family. Haan nga nalaka in such a time as this. Amuyo no apay kakabsat. We are now living in the last days of the last days. Haanan nga mapagtalkan dagiti adda ti aglawlaw tayo. In Matthew chapter 24, iti verse 37. Mabasa tayo dito kakabsat. As the days of Noah, dagiti tao, mangmangan, uminom, aggatang, buy and sell, agasawa kin makias asawa. Aginggana nga ni Noah, simrek ije daong ken ti pamilya na. Ket naiyanod aming nga tattao, natay da aming kakabsat. Kastan tumot, before nga umay ti anak ti tao,
Kasto itumot ti mapaspasamak ti aglawlaw. No kasano ti panawon ni Noah, kastan tumot iti maududing aldaw. Oh, glory. Heaven and earth will pass away, but my words, said Jesus, will by no means pass away. But as the days of Noah, verse 37, were also, will be the coming of the Son of Man. The days before the flood, they were eating, drinking, marrying, giving of marriage until the day that Noah entered the ark, and did not know until the flood came and took them all away. So also will be the coming of the Son of Man. Kastan tumot ti ay, ti anak, ti tao. We are now living in the last days of the last days. And because iniquity shall abound, note, Matthew 24, verse 12, and because iniquity shall abound, the love of many will grow cold. Ti ayat dagiti ado aglami isto. Ngem ti makaanos aging gana iti panungpalan. Iso data ti maisalakan. What's therefore? For you do not know what your Lord is coming. Watch and pray. Oh, glory. God's grace is sufficient for all of us parents. May God enable us to win our own family for Christ. Let us walk with God, just like Noah. Let us keep our witness for Christ consistent, just like Noah. And let us expect our families to follow us in faith, just like Noah. Noah became a successful father because he walked with God. He kept his witness consistent, and he won his family to the Lord. Amen. Maridayaw ti Apo. Ni Apo Diyos ti mang bendisyon tunggal may sa kadatayo. Lord, agyaman kami ti saom Apo. Ti kabusor, manipod ididamo aging gana itata. Ket agtartarabaho, tapno ti tunggal pamilya ket marakrak. Tatim muna nga pamilya Apo, nga nabangon dito'y lubong, ket kayat ti kabusor nga dadaulen nga mahanga nagbaligi, tanang patanor ka Apo ti kapututan ni Set, tapno ti kasta ti kapututan ni Set, ket isuda ti kapututan nga immuna nga umawag itanasantuan unay nga nagan mo. Lord, ti kapututan mi amin nga adda itata dito, nga irepresentaan mi Apo. Dagito'y kadi, dagiti kapututan nga umawag tanasantuan unay nga nagan mo. I-bless mo Apo tunggal familia nga irepresentaan mi. Agyaman kami Apo. Itinindaklan nga ayat mo. Ti mensahem kada kami itata Apo. Napatag ti pamilya Apo iti sangwanam. So ngayon agyaman kami iti panangipatpatag mo kada iti membros ti familia mi Ama. Itinagan ni Apo ming Jesus. Italag ko ken ka Apo. Anyaman dagiti pagrigatan tunggal familia Apo, Lord. Tulungam tunggal familia. Anyaman dagiti paglalasatan mi nga panubok ti biag. Sika o Dios. Iti mang preserba tunggal familia Apo. Tapno ti kasta ket agbalegi kami kadagiti adu nga karit iti biag mi. Italag ko ken katunggal may sa Apo. Itinagan ni Apo mi Jesus. Dito itingkam dawaten. Amen. You've been able to join us in this Sunday service of United Christian Outreach Ministries Incorporated. I hope that your faith is filled with the Holy Spirit. If you have any prayer request or if you would want to connect with us, we are happy to talk to you in our Facebook page at United Christian Outreach Ministries Incorporated. And together, let's all make Jesus famous. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DCRL Batak, Member
kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RPNDZRL That time Philippines check was Standard brought to you Time. by ACS 2:58 Manufacturing PM. Corporation. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That